Finale nastavlja naš sledeći tim pod nazivom Smart Gym i ovaj tim čine sledeći članovi: Damir Ćuzić, Nikola Popov i Goran Krajovski. Jel u redu prezentacija, sam dobro pustila, dobro. Srećno, vaša 7 minuta počinje sada. Dobar dan, mi smo Smart Gym Team i predstavit ću vam ideju za pametnu teretanu. Naime, u razgovoru sa ljudima koji vežbaju teretani, bilo da su to profesionalni sportisti ili rekreativci, zaključili smo da oni svoje treninge prate tako što upisuju rezultate treninga ručno uz pomoć papira ili olovke, Excel tabela, različitih mobilnih aplikacija, ali mi nudimo rešenje za to, potpuno automatizovani sistem praćenja treninga gdje bi korisnik došao do sprave, prijavio se na spravu, uradio svoj trening, a kasnije bi svoje podatke imao dostupne na svom mobilnom telefonu ili uređaju ili računaru. Te podatke bi mogao da analizira, dijeli sa drugim korisnicima teretane ili da šeruje na društvene mreže. Za početak, potencijalni kupci bi bili teretane i fitness centri na teritorijama Beograda i Novog Sada i profesionalni sportski klubovi i profesionalni treneri. Teretane i fitness centri bi imale tu mogućnost da pruže svojim korisnicima novu uslugu i samim tim privuku veći broj vežbača, a i obezbede reklame putem društvenih mreža, dok bi profesionalni sportski klubovi i profesionalni sportisti mogli da podignu trening na mnogo veći nivo. Ovako svi uređaji bi se povezivali na centralizovan sistem za skupljanje podataka. Prilikom vežbanja podaci bi se čuvali lokalno u samom uređaju, po završetku slali bi se na sistem da bi korisnik posle toga mogao pomoći svoje pametne aplikacije ili PC aplikacije da analizira svoje podatke, radi različite analize, prati svoj napredak, ali i da poredi svoje rezultate sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Svi korisnici bi mogli pomoći svoje RFID narukvice da se prijave na sistem za vežbanje i prvi uređaj koji planiramo da razvijemo jeste uređaj koji prati vežbanje na benču. On bi se sastojao od Raspberry Pi sistema sa displejom i RFID skenerom. Na svaki tek bio bi zadepljen tag, pomoću kojeg bi merili brzinu, težinu i broj ponavljanja. Sledeći uređaj prati vežbanje snage kao što su sklekovi, čučni i pregušnjaci. On bi bio zasnovan na Microsoft Kinectu i merilo bi se preciznost, brzina i broj ponavljanja. I poslednji uređaj koji planiramo da razvijemo jeste uređaj koji meri brzinu prilikom trčanja na traci na osnovu bežičnog senzora brzine. Do sada je realizovano mnogo aplikacija koje se bave praćenjem treninga različitih delova, kao što su FitStar, Mi Coach, iWatch i Runkeeper. Najviši podatak da je Runkeeper izdvojio 10 miliona evra za sledeću fazu razvoja i ima 5 miliona korisnika, međutim jedan od ovih aplikacija nam omogućava praćenje kompletnog treninga, kao što mi to možemo da omogućimo našim korisnicima. Što se tiče prihoda, mi planiramo da obezbedimo prihode na 3 načina. To je da prodajemo naš hardware, da iznajmimo naš hardware, kao i da prodajemo licencu za software na nekom godišnjem nivou. Tokom čitave 3 godine planiramo da radimo razvoj, s tim da svaki 6 meseci izbacujemo po jedan novi uređaj. Prvih 6 meseci izbacujemo MVP, odnosno uređaj za bench, nakon čega odmah kreće tržišno testiranje i validacija, kao i prodaja na nivou Beograda, Novog Sada i ostalih većih gradova u Srbiji. Nakon toga, posle narednih 6 meseci izbacujemo još novih uređaja, znači za vežbanje snage i sprava za trčanje, da bi u 3. godini izbacili i ostale uređaje i izašli na evropsko tržište. Procena je da prvih 2,5 godine ćemo morati promociju i prodaju uređaja da radimo na direktnim putem, dakle da idemo od teretane do teretane i da pričamo o našem proizvodu, dok već posle godinu i po dana planiramo, mislim procenama je da će početi da nam zvone telefoni i da će naši korisnici krenuti da nas preporučuju drugim fitness centrima. Ciljeni kupci za prve 2 godine su nam veliki fitness centri kao što su World Class, Flex, Blue Loft, Synergy i tako dalje. Planiramo prve godine da instaliramo naš software i naš uređaj u 5 ovakvih teretana, dok druge godine u još 15, tako da je to ukupno 20 fitness centara. Nakon toga, preko kontakata iz World Classa i Flexa, kao i nekih profesionalnih trenera sa kojima smo razgovarali, planiramo da izađemo na evropsko tržište
i to u veće grade Evrope kao što su Berlin, Minhen, Milan i tako dalje. I navešću samo jedan podatak da tržište u Evropi je mnogo puta veće od tržišta u Srbiji. Ovdje se malo slabije vidi da je u Srbiji ima preko 250 teretana, dok samo u Nemačkoj ima preko 1700. I to je podatak sa statistiki.com. U trećoj godini planiramo da instaliramo naš sistem u 50 fitness centara širom Evrope. Šta je potrebno da bi se napravio ovaj početni model, odnosno MVP u Smart Gymu? Potrebno je domensko znanje iz projektovanja hardvera i softvera koje posjedujemo, potrebna je oprema i prostor koji bi smo mogli da obezbedimo nekih 5000 € godišnje. I kako se naš tim sastoji iz 3 master inženjera elektrotehnike, svi smo studenti doktorskih studija i bavimo se biomedicinskim inženjerstvom, smatramo i ubeđeni smo da imamo znanje neophodno da ovaj sistem završimo planiranim rokom. Što se tiče protoka novca, početna investicija koja bi nam bila potrebna za čitav ovaj sistem je 30.000 €, koji ne uključuje samo izradu softvera i hardvera, prostor i opremu, već i domen marketinga i prodaje, koji su vrlo bitni i od kojih će zavisiti da pronađemo te strateške partnere koji su jako bitni da bismo izašli na to evropsko tržište. Početna cena uređaja bi bila, odnosno minimalna cena uređaja bi bila nekih 1000 €, što je u stvari i malo, kad uzmemo obzir, kad smo pričali sa profesionalnim trenerima koji su u Srbiji, oni su spremni da daju za ovaj uređaj i preko 3000 € ukoliko je on ispravno ukoliko radi ono što treba. Tako da, sa 5 prodatih uređaja, što nam je cilj u prvoj godini, u 5 fitness centara, već bi druge godine bili profitabilni, odnosno bili bi cash pozitivni i vratili bismo potpunu investiciju. Tako da tu planiramo da prodamo još 100 uređaja. I u trećoj godini, kad izađemo na evropsko tržište, planiramo da prodamo 500 uređaja i time bismo dobili, odnosno ukupan prihod bi nam bio neki 500.000 €, što pokazuje ovaj grafik, odnosno koliki stik na ekranu. Izlazna strategija je na kraju da prodamo kompaniju većim igračima. Naš optimizam gradi na tome što mi nudimo jedinstveno rješenje primjer nauke u praksi i mi smo mlad tim koji posjeduje dosta iskustva. Zato pustite se i trenirajte Smart Gym. Hvala timu Smart Gym. Živim radno sad da imate 3 minuta na raspolaganju da postavite pitanje našem ocenu. Izvolite. Vrlo kratko. Zašto ste ovdje na različito mjesto stavili za logovanje za ove aplikacije? Čini se i po tajmingu i po statusu. Zašto bi logovanje bilo različito? Imali ste kod benča, kod vježbi snage, gore ste imali na drugom ili kojem mjestu logovanje, dole ste imali na trećem, na četvrta, a kod sljedećeg niste imali neke logovanje kao jedno odakle i isto. Zato što postojeće logovanje svuda, znači svaki uređaj će imati RFID skener, samo sam zaboravio da napišem kad sam. Logovanje svakako postoji na svakom uređaju da bi se znalo koji je korisnik da stvari. Kakav je plan za proizvodnju uređaja? Da li ćete idejno rješenje dati nekom od proizvođača ili kupovati standardne montiranje? Prvi uređaj koji planiramo da razvijemo jeste uređaj koji merimo u benču i njega planiramo sami da razvijemo. Potrebno da dajemo nekom drugom, a posle toga kad njega razvijemo i njega testiramo, planiramo da outsourcujemo deo posla drugim kompanijama, a oni što idemo, što je algoritam i što je najvažnije, to bi mi sami nastavili na razvoj, a razvoj mobilnih aplikacija i PC aplikacija nema potrebno sami da se učimo sa tim, ne nego da. Koje su druge kompanije obdavljaju tim isti? Apsolutno isti ne postoji nijedna druga kompanija koja se u Srbiji još više, ali kompanije koje se bavaju sličnim stvarima jesu Mi Coach, iWatch i ostale kompanije koje idu na masovnu proizvodnju uređaja za pojedinačnu upotrebu. To su naše dome? Ne. Neki su naše dome? Naše dome su uzmeni, postoji nijedna. Čini se da taj proizvod, praktično njegov razvoj traje 3 godine, jeste sigurni da možda prva godina prodati nešto što je samo vezano za jednu spravu, na jedan set vežba? U razgovoru sa trenerima smo zaključili da oni najviše, da bench se svakako koristi u svim vežbama, odnosno svaki korisnik koristi bench.
Pa bi onda za početak to bila dobra reklama da se napravi uređaj za bench koji bi radio posao, a kasnije ga razvijali za ostale uređaje. Za ostale stvari. Pošto smo imali Biomedicinski inženjer. Da li ste razmišljali da napravite i praćenje ostalih fizioloških parametara, temperature, EKG, SPO2, etc.? To planiramo da radimo, ali nekako u sljedećoj fazi razvoja naše kompanije, znači da ovaj sistem potpuno objedinimo, da on bude jedan profesionalan sistem za potpuno praćenje treninga i ovih parametara vježbača. Hvala. Maksimalno se izgledila.